Ese mu by'ukuri niki cyabaye mu irushanwa rya Ferwafa Super Coupe muri uyu mwaka wa 2026 ku buryo ekipe yari itegerejwe cyane rwose, ekipe ya APR FC yanze kuryitabira neza? Ese ubundi kubera iki ekipe ya APR FC yanze gukinira irushanwa ryari rimaze igihe kinini ritegurwa? Kandi se kubera iki Ferwafa nawe yahisemo gufata ikipe yabaye ya gatanu muri BK Pro League, ekipe ya Mukura Victory Sport Elwazir, maze ikaba rishyira mu mwanya wa APR FC? Uyu munsi tugiye gukurikirana iyi nkuru kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo, ku mwanzuro wafatwe na Ferwafa, tunarebe n'ikibazo gikomeye cyane kiri inyuma y'uyu mwanzuro. Mbere yuko dutangira, nimba ukunda amakuru y'imikino mu Rwanda, kanda subscribe kugira ngo ufungure n'akamenyetso k'inzogera, kuko iyi nkuru irimo byinshi bishobora kuza kuba bigutangaza. Ekipe ya APR FC yanze kwitabira Super Cup maze isimbuzwa ekipe ya Mukura Victory Sport Elwazir. Ibintu bitangaje. Ubundi Ferwafa Super Cup ni rimwe mu marushanwa afungura umwaka mushya w'imikino. Mu buryo busanzwe, irushanwa rihuza amakipe yitwaye neza mu mwaka w'imikino ushize. Ekipe ya APR FC yari ifite umwanya ukomeye muri iyi gahunda y'uyu mwaka nyuma yo kwitwara neza mu mwaka w'imikino 2025-2026. Ariko muri 2026 Ferwafa yafashe icyemezo cyo guhindura imiterere y'irushanwa. Hateganywa amakipe ane yose akabanza gukina imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, ubundi hakabaho umukino wa nyuma. Ibyo byatumye gahunda itandukana nuko Super Cup cyangwa Super Cup yari isanzwe itegurwa, kandi aha ni ibintu byatangiriye gukomera. Ekipe ya APR FC yamenyesheje Ferwafa ko itazitabira Super Cup mu gihe yari gukinwa muri buno buryo bw'amakipe ane. Amakuru yatangajwe avuga ko ekipe ya APR FC yari ifite izindi gahunda zo kwitegura umwaka mushya w'imikino, cyane cyane imikino yo kwitegura CAF Champions League 2026-2027. Ikipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya APR FC, kandi yashimangiye ko itigeze imenyeshwa mbere ko imiterere y'irushanwa rero yahindutse ku buryo bwari gutuma ishobora gutegura gahunda zayo mbere. Bityo rero ikibazo nticyari gusa kumenya nimba ekipe ya APR FC ishaka gukina cyangwa idashaka gukina, ahubwo ikibazo cyari gifite n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Buri wese yibazaga ati, ese impinduka z'irushanwa zafashe ku buryo bwakiriye cyangwa se uburyo bukwiriye? Nyuma y'uko ikibazo kigeze ahagaragara, Ferwafa yagiranye ibiganiro n'amakipe yari afite isano n'iri rushanwa. Mu makipe yavuzwe harimo ekipe ya APR FC, ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya Kiyovu Sport ndetse na ekipe ya Polisi. Nyuma y'ibiganiro rero, Ferwafa yemeje ko Super Cup 2026 izakomeza gukinwa n'amakipe ane mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza ndetse n'umukino wa nyuma. Ariko kandi rero hasigaye ikibazo kimwe gusa: ninde wari gufata umwanya wa APR FC, kandi ko ekipe ya APR FC yari yamaze kwanzura yuko itazigera ikina iri rushanwa? Igisubizo rero cyaje gitunguranye. Ferwafa yafashe umwanzuro yuko ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazir, ikipe yari yabaye ya gatanu muri BK Pro League mu mwaka ushize, ariyo igomba gusimbura ekipe ya APR FC. Ni umwanzuro watunguye benshi kuko Mukura itari mu makipe ane yarateganyijwe gukina Super Cup, maze bakaba bayikina mu buryo bushya. Ariko kubera ko ekipe ya APR FC yari yamenyesheje Ferwafa ko itazitabira irushanwa muri ubu buryo, Mukura yahawe amahirwe yo kwinjira muri iri rushanwa. Kandi ubu ikipe yo mu majyepfo y'u Rwanda, ni ukuvuga i Huye cyangwa se i Butare, ibonye amahirwe akomeye cyane yo kwitabira rino rushanwa. Mukura Victory Sport irashaka gukoresha aya mahirwe, maze ikayakoresha gute? Kuwa kane ku itariki 27 Kanama muri Kigali Pele Stadium, ikaba izakina umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri kirangiza. Ni umukino uzahura ekipe ya Kiyovu Sport ikazakina rero na Mukura Victory Sport Elwazir. Ni umukino uteganyijwe ku isaha ya saa 9. Ni umukino udasanzwe kuko ekipe ya Mukura yinjiye muri Super Cup ku munota wa nyuma, ariko ubu ikaba ifite amahirwe yo gukora amateka.
Kiyovu nayo ishaka gutanga amahirwe, kandi hano niho amarushanwa ashobora kuza gutangirira kugira isura nshya. Nyuma y'umukino wa Kiyovu na Mukura kuri Kigali Play Stadium, izongera kwakira intambara ikomeye cyane ya Rayon Sport na Polisi. Amakipe yombi azaba azi neza ko itsinda aribwo buryo bwonyine bwo kubona itike yo gukina finali, kandi ikipe izatsinda izahura n'izaba yatsinze mu mukino wa mbere kirangiza. Bityo bivuze ko dushobora kubona umukino wa nyuma urimo ikipe iyo ari yo yose muri aya ngaya. Nyuma y'imikino ibiri ya kimwe cya kabiri kirangiza, umukino wa nyuma uteganyijwe kuba ku cyumweru ku itariki 30 Kanama, ndetse nawo ukazabera muri KPS cyangwa se Kigali Play Stadium. Nibwo igikombe cya Super Cup 2026 kizabona nyiracyo, kandi Ferwafa yatangaje ko ibihembo by'ikipe izegukana igikombe ndetse n'izaba yabaye ya kabiri byongerewe, mu gihe buri kipe izitabira izahabwa amafaranga yo kwitabira. None se ekipe ya APR FC yo yaba yasize iki? Hari ikintu cy'ingenzi tutagomba kwibagirwa. Ekipe ya APR FC niyo yari ifite igikombe giheruka mu mwaka ushize. Ekipe ya APR FC yegukanye Super Cup itsinze ekipe ya Rayon Sport, bityo yari ifite amahirwe yo kongera kuba yahatanira iki gikombe, yewe ikaba yanacyegukana. Ariko ubu igikombe kizakinirwa hagati y'amakipe ane ariyo Kiyovu Sport, Mukura Victory Sport, ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Polisi. APR FC yo izabireba irushanwa yibereye hanze. Aha niho rero inkuru ibishimishije kurushaho, kuko buri wese ari kwibaza ati ninde ufite ukuri hagati ya Ferwafa ndetse na ekipe ya APR FC. Ku ruhande rwa Ferwafa ivuga ko nyuma y'ibiganiro yafashe umwanzuro wo gukomeza gahunda y'amakipe ane, hanyuma ekipe ya APR FC ikaba yasimbuzwa ekipe ya Mukura Victory Sport. Ariko kandi ku rundi ruhande ekipe ya APR FC nayo ikagaragaza ko itigeze imenyeshwa mbere ko uburyo bwo gukina Super Cup bwahindutse mu buryo buhagije kugira ngo ibashe kuba yategura gahunda zayo. Bo bakagira bati ntago mwigeze muduteguza. Ekipe ya APR FC kandi ivuga ko igihe hafatwaga umwanzuro wo guhindura irushanwa itigeze ihamagarwa nk'umunyamuryango bireba kugira ngo igire uruhare mu gufata uwo mwanzuro. Ibi rero bituma haba ikibazo kirenga umukino ubwayo. Ni ikibazo cy'imikorere, igenamigambi, itumanaho hagati y'umuryango n'umupira w'amaguru ndetse n'amakipe, ndetse n'uburyo amarushanwa ategurwa. Ku rundi ruhande kandi Mukura Victory Sport ubiri mu mwanya utari witezwe, yabaye ya gatanu muri shampiyona, ariko ubu ifite amahirwe yo guhatanira Super Cup. Ni urugendo rwerekana ko mu mupira w'amaguru ibintu bishobora guhinduka mu gihe gito cyane. Ejo ikipe ishobora kuba iri muri gahunda y'irushanwa, uyu munsi ikaba iri mu makipe ane ahatanira igikombe. Ni ibintu bitangaje, kandi Mukura nayo igomba muri irushanwa ryari risanzwe rifatwa nk'umukino wo gufungura umwaka mushya, ariko uyu mwaka byabaye inkuru ikomeye cyane mbere y'uko umupira utangira. APR FC yikuye mu irushanwa, Ferwafa yahinduye umwanzuro, Mukura Victory Sport yarinjiye, Kiyovu Sport igomba guhura na Mukura, Rayon Sport nayo ikaba yahura na Polisi, hanyuma ikipe imwe ikaba yakegukana igikombe. Kandi ibi byose bibaye mu gihe amakipe yose ari gutegura umwaka mushya w'imikino. None se APR FC yakuze neza kwanga gukina Super Cup mu by'ukuri wenda iteguye mu buryo bushya, cyangwa se Ferwafa yakoze neza gukomeza irushanwa ndetse no gushaka ikipe yasimbura ekipe ya APR FC? Kandi se noneho ikibazo gikomeye kurushaho, Mukura Victory Sport yaba izashobora gukora igitangaza maze igatwara Super Cup nyuma yo kwinjiramo isimbuye ekipe ya APR FC? Ibyo nta wabimenya, ibyo tuzabimenya kuri Kigali Play Stadium ku itariki 27 Kanama, ubwo Kiyovu izabihura na Mukura Victory Sport
naho ekipe ya Rayon Sport nayo ikaba ihura na Polisi kuri 30 Kanama, abatsinze bagahurira ku mukino wa nyuma. Nimba ushaka gukomeza gukurikira amakuru yose ya siporo, nuje kure y'icano ukande like, subscribe maze